A 10 minutos de final acabou coas esperanzas do Racing, que continuará outra temporada máis na terceira división. O Racing quixo saltar o campo co pé dereito e a Malata recibiuno con vibracións positivas dende a bancada, que se trasladaron ao campo no minuto 21. Ata entón o equipo ferrolán xogara sen fluidez, anulado polo Izarra, pero o fútbol combinativo e a calidade individual crearon o 1-0. O gol de Marcos Suárez supoñía a clasificación do Racing, pero para asegurar precisaban marcar máis. Aí foi onde fallou o plan. O propio Marcos Suárez enviou un balón ao poste neste primeiro tempo. O banco local desesperaba ante a falta de acerto e o antixogo do Izarra consentido polo árbitro. Unha situación que non mudou tralo descanso. O Racing volveu petar cun poste no remate de Rafa Mella. E o principal artista local, Pablo Rey, errou o que non adoita perdoar. A clasificación estaba atada cun nó demasiado frouxo e acabou por desprenderse. Cando xa só quedaban 10 minutos para a reacción, unha falta chegou os navarros á área local e ali, para sorpresa de todos, xenerou o gol do empate. Bruno marcou o 1-1 que eliminou o Racing da carreira polo ascenso. Os verdes buscaron con desesperación outro gol nos últimos minutos e o capitán, o central Aira, estivo preto de conseguilo en 2 remates de cabeza. Pero os minutos consumíronse ese maior premio para este equipo, que conseguira reactivar a ilusión do racinguismo nesta recta final da temporada, pero volveu a acabar no punto de saída. Nos molesta por ellos y por toda la ciudad de Ferrol, porque creo que se merece un equipo mínimo en segunda B, pero creo que sabrán o que les demostramos en el campo que el equipo estaba unido y que quería ascender por todos los medios. Se ha visto que el compromiso que tenía esta plantilla con el club era muy grande y por eso las lágrimas, la desolación de este resultado. Este año hemos aprendido algo más de lo que sabíamos de tercera, que ya hacía 20 años que no estábamos en tercera. Ahora sabemos más y haremos las cosas mejores y plantearemos tener un equipo que la suerte no influya. Gustaríame desaparecer por un instante, porque o pasei moi mal, fixeno pasar moi mal a moita xente que está comigo, e agora o único que quero é parar e descansar un pouco, porque sufriron moitísimos futbolistas. Houbo división de opinións entre os afeccionados á saída de Luisito da Malata. O club anunciará nos vindeiros días a base do seu novo proxecto en terceira.